Bang nyilipok odor. Ngantak tua milu nyile. Ada senak lo di Arabe kita tak kagaknya kan bisa objek nak kita. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jaya Prano. Bener. Jen Cang Jaya Prano nyaya cara pate saung galang. Oni kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Makin puniki aduk. Lo cablak, lo rana, apa gue najan? Iba penuh dah dene kamu aku kapin nyama beraya. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dah. Metimpo, metajo, ada nak ngabang rayunan. Karajak antuk ide sang Prabu ring jongrang wesi. Nenten Kemudian yang jaga, larapan ide beli. Umirip pamanang sah. Apaan gelah heling tekining kumargin gelah ane suboliwa. Yang sini aneh perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Asik, Aneh nomor 2. saklar. Coba nih sakal kedai kencang, bungut sini nggak bolong jadi itu. Ngomongnya berseng tampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Pangsing anu gitu, anu lah gitu. Terkenam. Model saya dah pasang kabang, parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah, tuh kuno tuh. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Lulus yang tadi mau kan? Nang isi Aman lulus yang tadi makanya kan megonyokan. Ane keke badan genyek. Genyek ane kini. Ya sih nawang genyek. Ane kengkeng madan kengkeng. Gesek, jeres. Gesek, jeres. Hei, stop. Gitu. Genyek apa itu? Engen. Oh yang di diansi mengenyekan. Ada senak lo di Arabe kita tak kenyekan bisa objek nak kita. Jet apa jet sok apa Man apa modelnya apa? Nek itu mani maru cocok. Man Jadi kayu. kan mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngiga, ngomong pang komplit flat. Oh Arjo ya. Oh, Arjo lu muani oh bekerja sih. kesenian kebudayaan aneh lama. Aneh pokok pertama tuh udah cari. Arjo. Ada dulu masang idang. Gampang atur saja. Dola dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang panah Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Man, Ada apa jenuh meme lah. ya ada nakon ijo memen Arjo nih kita anda. Orang mau bangko. Nena inci ada nakonin, ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor, salah nyebrang nyundak dag. Tuh betul. Menaja dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya. Dia panglah. Si tukang tabuh. Ya joy. Tukang menggamelan pergi no. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak bergairah. Oke. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar dan kelamun dan kelamun. Yang Kau tawang teori nih. aneh teori ini. Teori malu pelajar. Oke. Toleh pergi ngiga. Iya, iya. Asal mancetan jet nih. Ngerdak aja jauhnya. Wah boleh dong. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa ya? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancitan? Pokoknya asal ngeredak, mare mancetan. Oke. Asal mancetan, mare ngeredak. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya mata anci di jet jangan. Kosong oleh kayak. Doleh jet jangan gitu. Oke. Asal ada nak uyut biarkan batal. Nawagang reng para penabuh sarang sami. Titiang enten atur samatra reng para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh reng regina.
Asal mau ting-tingan, ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang kerdak-kerdakan pengkuda jadi mau ting-tingan. Pamana betiang ngeredak. Si ngerti ci. Nyanan asal ketaro cepok mancitan. Aman sing ketaro ojek terus. Adi misi ketara. Nah kengken mengkap arjone mengkap. Kok beningan ken Juma toh? Wah. Bajak anu gugong nih jadi Kene kenalnya dijak kadan. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkuda. Oh sing karan. Elingang puniki natan karan-karan meting-tingan. Wanta tugas kanggo ngeredak mantan. Asal uyut kan, batal. Pas. Siapa kata Pak Ciman? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa makenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Ah bisa teh gitu. Yang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah yang belakang kendang. Wih. Dok anti belah kenang Nget yang sing demen ngomong, maro pembukaan pesta seni tak aku udah yang belakang kendang. Ulan kengken dok. Ulan kepantegan kena sih. Ade pantegan. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Demen latene nya tepat gong aja kenal. Nanang kene. Kali gong ya. Nanang gua siap nih. Nanang gue siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dadang kendan bungote. Cara orang udah napi zane mengrana ya mabawa as aji abang awara. Kayaknya pulas deh. Pas gending kan nananya tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas kok. Beda, Bulas panaknya jangan di pelanggan nih. beda. Mancitan, bujet memen. Nang kenang anu komunian. Pesawat anak-anak hijau nih kenang nenek. Isong nih telapa. Pesawat anak-anak. Lacurana jinomit. Des. Tes. Aduh. Dia pen jelek tua si dewa nengala. Gede-gede kayan ya. Yan. Gede-gede kayan. Yan. Wah. Aduh. Adik kita gendengnya. Belus kaset nih. Suka Duka. rap. Apa? Weh. Gamelan Arjo apa cara bolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancitan coba gini pila masih kayak gitu. Yan sini. Adi sing orang adi. Ye. Duh kengken aku bukan pergi nona ngedom duh kalau mau gendeng. Suka duh kok acit gede ya. Tadi penabo
Iwasen ken-ken gerak-gerik pergi none. Marap aing nak bener magama. Oh, perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Konsentrasi. Nah. Teken gerak-gerik ikuti kan tabo. Nah. Silakan. Ya. Engalang bangko. Engalang bangko pergi none jeblos. Nak kengken nih. Senja terus bertingtingan nih. Adi terus kocak. Kocak suar mah kelep bangki aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabo. Apa kapan ay? Kakak-kakak. Magening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Yen magening mancetan ngerdak angsal. Oke, entan. Ah, Oh, kadang dia terus mancetan marah keredakan terus. ngain jumin ay. Yuk. Kuenten sane duna sang ditya. Oh ada bakal ide dewe kena jining lautang nih. Kewa titiang ngamong baca asing teruna tiang lama. Oke we dewe ngomong bajang. Nggih. Asing kuno mah kejangan nahang. Ken men yakin, ken men sing yakin. Liune lanang kewa. Pas lae sih. Biang dewe belum. Nggih. Aja ke kudo jangan nahang oh nyakin. Sosial bener toh. Weh, Kijo lung aja nangung lodang luung. mau ya ada nang lemas ngajar dasa gitu. Kuda so nyakin. Bukan dasa bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kenaga. Kengken. Yani aji ngurin. Tingkah bajang melas lawan jelek. Anak sengkung among bajang. Awang sengkung. Napi? Kewa. Pangsing cara bajang sawat. Nawang sawat. Sangyan, Ane unyang-unyang belakas tuh. raso, Raso. Tekau ke nemangodowar. Mekelo bakal tutut. Ini dewa ngambakang bajang sangyan, asing ngelabrakas mutul nyili sangyan segi dewa nih. Lulu panggil pok lu hodor. Lain dia masih tanggung jawab. beda. Nutur kan timbal nih. Beda. Saya marosan nyanyi polos sangyan. Seret lu panggil pok hodor. Ngantak tua milu nyile. Kedua-dua, Milu ngodorang belakas. beda. Di pekat gue nih. Lo. Panggil pok sangan lo. Odor. Adik kedo adik. Enak tua sing idang odor gitu. Bisa sekelok bisa enggak? Adeng tapi nyantel. Yeni dewa apang melah panyacara bajang udang. Jawa tuwek Jawa guok dongosnya nih di badur. Disirahan dongos. Wek ya kone di do dongos nih. Guok di do dongos nih. Yang diingat deh. Bakal blokin dah. Pengen Berarti kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. melang aja. Lang aja. Ada gaya lo jema. Nah tuh. Aji sayang kan kendia. Udah ngaji sing saya. Dua dewa dan putra naji nih. Iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Apa terbang? Terpantat dan manis ya do. Sakit-sakit kali gai. Kali beli kapal terbang kali ngaji. Umi, maro sayang sing ngerti mana. Eji, kena sayang mapiana namun legeto, apa jadi petan panannya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang sayang ke panak apa lagi bang? Panak. Nah kau mah mantap lamun cuma nak kau sing. Terserah. Oh panaknya cek selaset dengan lagi duit. Panak. Nih tage pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panak. Dibukainnya nyakitin kapal terbang. Eh, pakai
kita bidan tuh jangan panak kan? Ini ngae peliang. Lo kok kena gaya kan? Tawa lekat do lekat ame bone. Kayaknya Bu cara tawang kene panas gumine batal lang wakal lekat. kayaknya Ada cara lekat megarang lekat. Jadi penyakit dari ramo. biaya. Sing idang. Saya Sing. mati dia aja. Pengen dok. Mati. Weh sing idang boleh mati. Mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewo ngae ben. Be. Sing kuangan celebongka. Adik beliang dia. Sing idang. Wah dia mah. Cicing cie. Gamal apa deng blen. Boleh kau? Au. Menangkin. Sudeng. Sudang. Benar. Boleh. Woi. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Motornya dicongol mulai. Woi. Megambal kalau nih melajak deng bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Menangkin apa nampia? Ikan nilar, siapa ngaruhan kan? Awak bola jurusan. Apa jurusannya gitu dan mah? Lu cuma jurusan timpal. Tabo duen. Ken senjata ini ciliak. Panake. Nyen panake. Jo yo panak. Iya ayu orang ki panak sini. Nih, Ngawak. panas ngerti nih. Tenang dia. Soboren sing disoren. Ampun tiang magamal jak. Dia serba pelih kan di tiang niki. Di tiang mereka nak sampun ibom sarang praginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking pragino. Kelanci sebagai penabuh konsentrasi ci tekan penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan menurut instruksi ya. Suwun apa gitu. Udah keras. Tabo drama.